Omuri district ya Kasese emwe aha myanya etwirenero ndabebembezi abarukuruga aha rubaju rukabura gavumenti buri umwe nayebuuza nikyo kibiireho murundi ogu. Entebe mukaaga zoona ez'ishengero zisingirwe aba NRM obotiireho n'entebe ya chairman wa district hamwe na meya wa Kasese municipality. Okwijusyaho kakye omu karooro k'omwaka gw'2016 entebe zoona mukaaga ez'ishengero zikatwarwa ekibiina kya Forum for Democratic Change ningashi FDC. Okuteera toki aha buri ntebe y'omunyishengero watandika n'entebe y'omunyishengero kazi wa district egi ya Kasese etwirwe netwarwa aba FDC. Omu karooro k'omwaka gw'2021 Honorable Winnie Kiza owabire ari omu kibiina kya FDC obwire obwo akasinga entebe egi kandi yagimaramu emyaka 15 okwisya omu karooro k'omwaka gw'2021 Honorable Kabugo Florence yagikwata kandi ogu nawe hakaba yesimbira ha tiketi ya FDC. Omu karooro k'omurundi ogu Honorable Kabugo Florence asingirwe wa NRM Honorable Sarah Itungu Bareke owatongire obururu emitwaro 8,321 kandi we Honorable Kabugo Florence akatunga obururu emitwaro 5,140 kandi akaba wakashatu omu karooro akabire kari akakasameme. Abahanuzi b'enshonga z'ebyobutegeki nka Ali kusemererwa nibagira ngu obusinguzi bwa NRM burigirira aha nshonga yo kugira ngu abanyakibiina kya NRM aha murundi ogu batiremwa amaani kandi babire begisire. Opposition this time yayegabanizamu ekihunguraine habwokuba opposition on top of Kabugo Florence anyakobera aliyo National Unity Platform NUP is a candidate Fatuma Kamama. Now PFF is a candidate Asanasi Katia Ruth. So nikimaanisha ngo obekwata obururu wa PFF ukakwata n'obururu wa NUP Kamama ukabongera hawa FDC Florence bakabana beja basingo NRM n'obururu nka 15 ise na nyina family yabo eine kintu kyamane kyetu yambire mukarusandara na muno mu kichweka kya Kanamba Ngando tukantuterwamu na amazing kandi aga amazing family yaba Sara eino mulingwe tuyambireho muno aga amazing kugatemera omufulege sazino neitaka na nyowa hunkubaliza ikibanje itaka lyange irindi nkabanta kulirima habwa amazing but sahazino habwa omufulege ise yakwatiremu akatema aha senteze. Omwishaza Heria Bukonzo East entebe y'omunyishengero etwireriye yaba FDC okumara emyaka 20 konke kikomero mu karooro k'omwaka ogu. Entebe y'omunyishengero owa Bukonzo East ekashitamwa wa FDC Honorable Yokasibihande okurwa omwaka gw'2007 okuhika omwaka gw'2016 yagaruka yatwarwa wa FDC Honorable Harold Tommy okuyiha omwaka gw'2016 okusya omu karooro karigire kuterwa okwezo kuhwire. Omu karooro atirwa 2015 ebyo kwezo ko kubanza omwaka ogu entebe ege ya MP owa Bukonzo East ekasingwa wa NRM Dr. Mandel Road Julius bwanyuma yo kutunga obururu emitwaro 2,195. Ekiro kutangaza aho twiro mu ntebe egi Honorable Harold Tommy akatunga obururu 5,292 nuko kubo wakana. Abachenchuzi b'enshonga z'ebyobutegeki okusinga oku nibakwegekera ebintu byingi ebirumu n'ebintu nk'enguuto amashomero amarwariro n'ebindi bingi ebi gavumenti basize kora abantu ab'ekicweka eki. Nturora mu Bukonzo East this time government teriyo sente nyingi mbendo kubaliza aliyo sente zinyakula amazing water project government teriyo masente over 100 billion. Nturora aliyentinde za amani nkaisatu esalansa billion zima 20 eza government teriyo mu Bukonzo East. But also irwaro lyabo eri Nyabirongo Health Center bali kulizidara bali for Health Center 4 na bali theater n'ebindi. So abantu aba Bukonzo East they feel ngu deka tusime government. Omuri Bukonzo West entebe y'omunyishengero etwiremu Honorable Atkins Katushabe okumara emyaka 10 ehingwire konkogu aha murundi ogu asingirwe owa NRM Dr. Crispus Chiyonga owatongera obururu emitwaro 3,599 omu karooro akahwire kandi we Honorable Atkins Katushabe Godfrey akatunga obururu emitwaro 2,699. Nikigambwa ngu amaani agu Dr. Crispus Chiyonga atiremu omu kushakira abantu
ebyentunguuka ebi gavumenti etiire omu kicweka eki hamwe n'okweyongyera kw'obusinge omu kyanga eki bibaasa kuba nibyo bireesereho abantu bakunda gavumenti ya NRM omurundi ogu. Twabiritwamu tukasubayo mushakulu kundi tukalengekana tuti yukende tukolera eri developing etauni yetu eyembondwe lubiri hatauni kaso and chimu chikanabya chiti tukanze change kundi buli ababere bakahire opposition mo bamenya mbo change ikende byaho but instead of eri changing mo byaneramu neribo bamabi bamakolachi bamafocusing eri bamba no muthu anatekire change bet sita kolachi siyita kola ale ryo tusuba umushakulu wetu nganalebe ngokwa makolachi ngokwa tuchenjingira. Omulkasese municipality Honorable Kambale Ferigo owa NRM norajochera abantu mu ishenjero obwabanda babiri bamwesimbireho barimo babireho mu ishenjero w'ekicweka eki Honorable Centenary Robert okurwa mu rubajo rukabura government that abanya NRM abari banyumwa leadership a good example ne Kambale Ferigo balwe pro people balwe bantu babantu twabara koma Kambale Ferigo neriamendo mu parliament akanasubula amabyakakolera abantu amakole bendu yabantu batabakalengekania ambo mu member of parliament angachikola project ya USMID yokukola enguude kola street parking kola na drainage system ya bilioni za 5.4 bikozerwe hamulembe runda kisanja kya Kambale Ferigo so eki kyahereza abantu entekereza ngo Kambale Ferigo alobingire so kandi ukimanya ngo aroho project endi ekwija ya billions nsanje na mwenda ekwija kukora engude ezindi so bagamba reka tumusime hawa enkorakorana ya projects infrastructure ya lesere but also tumwikiriza amalirizo rubimbirwe. Entebe ya MP wa Busongora South yo hetwire mu mikono ya bingi omukaruru kumwaka gwe2021 owabirari omunyishenjero Honorable Kati Kambaju Jackson wa FDC akasingwa Honorable Gideon Mujungu wa NRM konkogu tabasize kusigaza entebe egi kandi omunya NRM mulindwa David Isimbwa nuwarajokera abantu abekicweka eki omwishenjero rye 12 babatura bishezeri nibagiraho ngo NRM ekozere nko kwisi abantu amizi marungi za program za government nka PDM nizo ziretira abantu batora n'aba NRM kubebembera gozi one omasa ukasamalera mu development cyatu wite tunawute tamak ikare Nyaruzigati yehike Nyamira Health Center tunade Nyamira Health Center 4 ikatambira at least coverage of around 15 sub counties even those outside Busongora South banimutungisha services clean water most of the sub counties in Busongora South sinauta maeta awe government kandi awe henirie ne parishi modu ngarangira yeyerekera abantu banene ibakoma NRM babere bakasimu mushakuru hawe parishi modu narabantu abake kulu babiri picking na kasanta kabo shakuru akabe myaka irebera kan banamukali naraba abake kulu bakapickinga naro iwalangira babarukoma NRM abantu banene omuri Busongora North ishaza hertwire neregezaho kutorana aba NRM Sowedi Kitanywa owekibina cha NRM nuwe yatondera obushagiki okuba munyishenjero wanyuma yo kusinga n'oburure mutware 210 nkaganabona kandi owekibina cha FDC owabiro wa kabiri Nzogu William akatunga oburure mutwaro gumwe 1317 bwonka bamaha batezi bakaruro mu kicweka eki ekya Busongora North nibagira ngo ekiroto cyo kutunga district yabo ebar kwenda ngo bete Hima district kikabenshonga yamani ho mukaruro ko murondogo itwinga abantu bo muyibanda cyanyata unikasu ekyala kito supporting ya Sowedi ya kutsibutsibu abe tukolera bendro benene erimbere abiri woti cyaba mama abawote medara ayo mwabutale eribereresha sente esikaba woti kaya babiri yatamwiriro mwa jokoni abetukolera eshanze sana mule mandrek na tukolera musukuru na bakali ari baisha business banu mutunga naba barere ata uti mubiri naba bahire bya rekola ngabaseka ibihareni rekola na bene abojo ina bahire mubiri rekola mwabyana
nesukuru nabo kabatwira sente nyingi. Bwanyuma y'ubururu bw'abanyishengero chairman wa district hamwe n'akaruru ka meya wa Kasese municipality entebe zona hezitwirwa ba NRM bamwe ababire besimbere bakasingwa birukangiro mu koti okwenda ngo ebyarangirirwe bishazibwemo. Ronald Kabuku ori chairman w'ekibina cha FDC omuri Kasese nagira ngo ebyarigiro mu karuru tebirikwereka okushara mu kw'abantu ahubwo kuba bururu bukabamwe ibintu byingi bitaratambwire kurungi. MPs abalekoma we Kasese na LC5 ya muhindi abosi bakanakoma na UPDF ya muhindi okwenda kushana na Kabuku Basisa Brian chairman w'ekibina cha NUP omuri Kasese nagira ngo ebyo kwerinda okwejombera mu karuru hamwe na karuru butabako buringaniza nico cyaretira bo rukabura government bakora kubi kwa issue eye police na mahe libya very bipartisan rundi libya partisan ebagwere side ngoma kadimwe bikana na banu tulenga urangita karuka kabe free and fair. That was a very big problem yatu abana police amahe basically all security apparatus. Bwanyuma yo kutera ubururu bw'entebe zone za higuru omuri Kasese abekibina cha NRM n'abajaguza ahabo kutwara entebe mpango zona no buharabe haroho emishango erukakanisa okusinga kwa bamwe amisho gona hati gari ahabirari ryo mu koti omubwiro burukwija agagasha kwa Mate Isaac habwa Tayari West omuri Kasese.